kabone nubwo wenda ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi mwaragiye mwumva ko AFC M23 yafashe umwanzuro w'uko itazasubira idoha muri Qatar imfungwa zayo zitarekuwe, ndetse n'andi makuru mwagiye mwumva ko AFC M23 itazitabira ibiganiro, yikuye mu biganiro ndetse n'ibindi. Ariko kandi uko si ukuri, kuba dukurikira twakomeje kugenda tubagerezaho ku gihe amakuru yizewe. N'ubu ngubu rero turagarutse kugira ngo tukubwire ko noneho mu buryo budasubirwaho Qatar yatangaje ko ibiganiro bigikomeje hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23, bivuze ko yemeje amakuru tumaze iminsi tubagezaho. Ni nayo makuru tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya tugana ku musozo. Ndaza kubagezaho updates zihuse cyane ni kubijyanye n'uruzinduko rwa Minisitiri n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prevost kuri ubu ngubu uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twaraye tubigarutseho, turaza kongera tubikomozeho mu buryo bwihuse. Ni Qatar yongeye gutangaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'umutwe wa M23 ko bakiri mu nzira y'ibiganiro bigamije amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo igihe cyari cyarashyizweho cyo kurangiza ibyo biganiro cyarenze. Ibi rero byose ngiye kubangarukaho byatangajwe kuri uyu wa kabiri n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar Majed Al-Ansari ubwo yavugaga ku murongo w'ibiganiro hagati ya Kinshasa na M23. Yagize ati ikintu cyiza tubona nuko impande zombi zose zirimo kwitabira ibiganiro mu buryo bukomeye kandi bugamije gushaka igisubizo. Qatar iracyafasha kandi ikomeje kuba umuhuza hagati y'impande zombi. Twiteguye ko uru rugendo rugomba kuzagera ku mahoro. Ni mu kwezi kwa Nyakanga 2025 guverinoma ya Kongo na M23 bari bashyize umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano ku mpande zombi. Aya masezerano yari agamije guhagarika intambara imaze imyaka myinshi yugarije uburasirazuba bwa Kongo. Intambara ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage ndetse no ku mutekano w'akarere. Nk'uko byari biteganyijwe, impande zombi zagombaga gutangira ibiganiro byimbitse ku ya 8 Kanama maze zikarangiza ibyo biganiro zishyira umukono ku masezerano ya nyuma bitarenze ku ya 18 Kanama uyu mwaka. Icyakora ibyo ntabwo byari byoroshye habe na gato, ndetse ntibyashoboye kugerwaho mu gihe cyagenwe. Ariko ibyo Qatar yagaragaje birerekana ko icyizere cy'amahoro kitazimye cyangwa se kiri hafi, ahubwo nanone ko ari n'ubushake bwo gushaka uburyo bwo kubaka ibisubizo birambye. Iyi nzira yo gushaka amahoro ifite igisobanuye gikomeye cyane ku rwego rwa politiki n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu myaka yashize ibiganiro byagiye bigaragara nk'aho bigarukira ku masezerano adakurikizwa neza cyangwa se adasubiza ibibazo by'ingenzi by'intambara. Abenshi banyepolitiki bemeza ko igihe kinini ibiganiro ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa byagiye bikorwa nabi, bigahinduka inzira yo kugabana ubutegetsi aho kuba inzira yo gusubiza ibibazo by'abaturage. Ni nayo mpamvu noneho kuri ubu ngubu hari ababibonamo igisubizo gihamye bijyanye n'ibyifuzo bya Qatar, cyangwa se nuko babona urugendo rwa Qatar rugenda rukurikirana. Kuba impande zombi zigaragaza ubushake bushya bwo kuganira bishobora kuzana impinduka kuri iyi ntambara, kuko nta kindi cyashobora guhagarika burundu iyi ntambara y'igihe kirekire uretse kumvikana hagati ya Kinshasa na M23. Ibi rero bigakorwa mu buryo buboneye kandi bugendanye n'inyungu z'abaturage. Qatar nk'umuhuza nayo irashaka uko ibyo biganiro bitava mu murongo washyizwemo gukemura amakimbirane y'intambara. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburasirazuba bwa Kongo bukomeje guhura n'ubwicanyi, ubuhunzi bw'abaturage ndetse n'ibibazo by'ubukungu bikomeye byagiye ahanini bituruka ku mutekano muke. Ibyo byose byatumye umuryango mpuzamahanga utera intambwe mu gushaka uko kino kibazo cyakemuka. Ari nabwo twagiye tubona noneho abo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'abandi binjira muri iki kibazo. Ariko kandi hari n'indi nzira yari yaratangijwe n'Abanyafurika ubwabo, ubwaho tuvuga kuri ya SADC ndetse na EU, kabone nubwo itatanze umusaruro. Ariko kandi nk'uko byagiye bigaragara mu masezerano yagiye ashyirwaho umukono, bose bagiye bagendera ku byari byaratangijwe n'abo Banyafurika ubwabo.
Ibi rero birahita bitujyana noneho i Kinshasa, ni mu ruzinduko bivugwa ko ari urwa politiki n'ubutabazi, ni mu bihugu bine byo muri Afurika yo hagati n'uburasirazuba. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yakiriwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 19 Kanama 2025 i Kinshasa na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni mu ruzinduko rusa n'urutunguranye, ariko kandi mu badukurikira uru ruzinduko twaruvuzeho kuva mu minsi yashize. Ni nyuma y'inama yabo rero yamaze amasaha abiri, Minisitiri Prévost yongeye gushimangira ubushake bw'Ububiligi ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU ni mu bikorwa byo gushakisha amahoro biyobowe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko byatangajwe nyine n'uyu Maxime Prévost, ariko kandi byanagaragaye mu itangazo ryashyizwe hanze na Perezidansi ku rubuga rwabo. Ni mu ijwi rikomeye yavuze ko ahanini Ububiligi bwifuza gusubiza mu mucyo cyangwa se kugira icyo bwakora ku makimbirane ari hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda cyo kimwe na M23, ariko kandi Maxime Prévost akavuga ko noneho ibingibi bitagomba kugarukira aho ngaho, ko ahubwo bagomba kuzanamo na gahunda z'abanyaburayi cyangwa se ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nabyo bigatanga umusanzu mu gukemura kino kibazo. Uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ruje mu gihe ibiganiro bya Doha biganisha ku masezerano y'amahoro hagati ya AFC/M23 na guverinoma ya RDC byongeye kuzamo kidobya, ndetse impande zombi zikaba zisa n'iziteguye gukemura ikibazo mu buryo burambye, dore ko nk'ubwo ngubwo hakiri ingingo nyinshi zitari zumvikanaho impande zombi, ingingo zijyana no gushyira mu bikorwa amahame harimo guhagarika imirwano ndetse no guhererekanya imfungwa. Ni mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri, ihuriro rya AFC/M23 ryongeye gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa kwirengagiza byimazeyo itangazo ry'amahame ya Doha, bagakomeza kugaba ibitero simusiga by'ubugizi bwa nabi mu duce dutuwe cyane hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi n'imbunda zirasa mu ntera ndende, ni ku bufatanye na guverinoma y'u Burundi, abacancuro, FDLR ndetse n'abandi. AFC/M23 yagaragaje kandi ibice guverinoma ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kurundamo ingabo, no kuvuga FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, FDLR n'abacancuro n'ibikoresho, ndetse iburira ko ku kibazo cy'ubutabazi kitigeze kibaho gishobora noneho guterwa n'izi ngabo z'iterabwoba z'ubutegetsi bwa Kinshasa zikomeje kurundwa muri ibyo bice bitandukanye. Nyamara rero nubwo AFC/M23 yasohoye iryo tangazo, n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu gisirikare FARDC basohoye itangazo neza risa n'iryo ngiryo, nabo bagaragaza ibice bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano, kandi byose ngo bikaba bikorwa n'uruhande rwa AFC/M23. Ngibyo rero ibyo twagarukaho ni ku bijyanye n'ibiganiro bya Doha ndetse n'inzitizi ibyo biganiro bikomeje kugenda bihura nazo.